Сәлеметсіз бе достар, бүгінгі ойда мен карталарымды көрсетем, қалай мен оларды создать еттім. Ал кеттік. Достар, мына видеоны бастағанша біз Досымжан KZ деген каналға подписация еттіңіздер. Міне о жақта біз екеуміз түсіргеміз. Міне екеуміз наны түсіргеміз. Әне осы каналдарға подписка қойыңыздар. Тағы менікіді. Ал біз кеттік. Міне кеттік. Қазір мои картаға кірейік. Ой. Қазір біз жаңа картаны істейік. Новыйға басайық. Изменить. Міне, көрейік. Міне. Қойып. Яйық. 6 эликсир тұратын болды. Легендарки от. Легендарка. Оның аты... Нет. Пистолетами. Описание. Қазір жазып тайым бәр. Не оның жизні 900 болады. 99 болады оның жизні. Урона 160-тан скорость атаки. Ол 1 секундтан кейін. Земля и воздух. Дальность. 12. Окей. Енді мынаған добавить. Енді қазір. Время выхода. 1 секундтан кейін шығады. Время выхода. Скорость. Очень быстрая. Добавить. Оглушение. Секунд. Мне. Енді создайте деген басайық. Мне сохранить. Мне. Қазір мои картаға кірейік. Мне. Нет, просто. Ау. Қазір мои. Bunu удалить. Да. Надо удалить. Ладно. Да. Не, достар, мне бірінші картам, екіншісін не істейік. Мои карты. Открыть. Мне. Келесі новый. Эпический карта. Вот. Эпический, думаю, редкий. Эпический. Войска емес. Здание. Эликсир. 10 эликсир. Жизнь. Шының демек. 2 мың. Ура. Железный. Скорость атаки.
Земля и воздух. Дальше. Он фикция. Лего глазлайхон. Эпическая емес, легендарка. 2000 болмайды. 4900 добавить время жизни. Время жизни. Сама кушай. Оглушенник. Создайте. Изменить. Ода жнец под брахта алыстан ататын. Так получилось, что я сам побывал в русском плену. Всего несколько часов, но это стоило мне военной карьеры. Пришлось стать комендантом этого лагеря. Не. Мой адъютант. Енді аты жнец. Жнец башня латат. Жнец башня. Башня болды. Достар, мына видеоны аяқтайық. Сіздермен болған мен салават көрсен.